Jotonon khulum kani channel o hingkai tomung norok kani channel no takpan subscribe khalai ko hingkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related video sana hingka faidi tini kaisa ketal notification ailenai hingka angkai norok video no paithak jorate nai tongni kahamka saimana ni bagai hingka faidi official notification ailaina o official notification no tam rijaka omokai official notification obo rijaka Indo Tibetan Border Police Force Ministry of Home Affairs Government of India ni bukhakte obo hingkangkai o jagao recruitment for the post hingkangkai head constable tlangjaknai obo hingkangkai obo Indo Tibetan Border Police Force ni bukhakte head constable tlangjaknai obo hingkai je candidate online application khlai tongna musungnai rok norok khlai mano o jagao head constable tlangjaknai obo Group C non-graduate tengnai obo hingkai o jagao pay matrix rijaka 25,500 ni simi 81,100 jorate bongno per month rijaknai obo hingkai je selected candidate borok India ni je jaga phano jagao posting khlaima no hini saka tai norok application khlaina sakang eligibility criteria rok nainai dihini o jagao borok sajaka o jagao to kaisa post tongo abo to head constable total vacancy tongo jagao 40 ta post o jagao chela bwrikha khakjak sini ST rok o jagao 3 ta post tongo norok apply khlai manai 3 ta post tong sini ST rok te official website tangani description o ri ruana te o PDF ni link bang ri rnai description o norok download khlai nai di o jagao eligibility condition rijaka age limit ta education qualification age limit hingkai je 18 ni simi 25 bochor ni bisingo tongnai rok apply khlai manai haipano sini ST rok ni bagai relaxation rijaknai o jagao saka hingkangka o jagao minimum education tai other essential qualification hingkangkai class 12 tai equivalent recognized board khlaijak tongkhai apply khlai manai haipano o jagao sajaka je veterinary course khlaijak hingkangkai hayakaba livestock rogo management livestock management rok khlaijak tongkha hingkangkai norok apply khlai manai o jagao minimum qualification class 12 pass hingga o jagao para veterinary course rok khlaijak na nangnai hini saka hingkai official website to rirwana ang norok thangi visit khlai nai di tai official je PDF tongmani obono bangani description o rirnai norok download khlai nai di taisa kaham khaioi hingkai phaidi nailaino o jagao tamuri jakatai oro ta kaisa sajaka je candidate hingkangka o jagao physical efficiency test kaisa ngnai tai physical standard test written test ngnai documentation tai detail medical examination najaknai obo saka hingkangkai omoni basic khai no tlangjaknai je process tongmani o jagao norok nai di selection process boma haike tlangjaknai te o jagao online application khlainani hingkangkai 19 tarik October ni simi chengkhabo hingkangkai obo close ngnai 17 tarik November 2022 jora hingkai je candidate interested tongnai norok ni education qualification by mili tongkha hingkangkai norok apply khlaina musung tongkha hingkai to apply khlaina di oro selection process bo tongo bomo haike norok select ngui man o jagao physical efficiency test physical standard test tongo written test documentation omo haikai norok selection manai o jagao selection hingkai official website angri ruana tai PDF no bo description ang ri rnai hingkai obo head constable tlangjaknai total post or 40 ta tongo ST rong ni bagai 3 ta post hingkangkai norok tabuk phanani channel no subscribe khlaiya ko hingkangkai subscribe khlai ready hingkangkai tinin bagai amsung nong sito jotono no hambai।